азму иродаи қавӣ, дасту дили гарм ва нерӯи устувори ҳар як сохтмончӣ дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун баръало эҳсос мегардад. ин аст ки корҳои сохтмонӣ дар ҳар қитъаи ин иншооти муҳими гидроэнергетикии мамлакат тибқи лоиҳа ва дар асоси нақшаи тасдиқгардида идома дорад. дар заминаи иҷрои корҳои саривақтӣ аз ҷониби кормандони муҳандисиву техникӣ барои расидан ба ҳадафи навбатӣ, яъне мавриди истифодабарӣ қарор додани агрегати рақами панҷуми нергоҳи барқи обии Роғун қадамҳои устувор гузошта мешавад. муҳайё сохтани шароити мусоиди корӣ, таъмини ҳаракати бемамонияти воситаҳои нақлиётиву техникӣ дар меҳвари фаъолияти масъулони нергоҳ қарор дорад. барои таъмини ҳаракати пайвастаи техникаву механизми сохтмонӣ воситаҳои махсуси роҳнигаҳдорӣ сафарбар шудаанд. маҳз дар заминаи мавҷуд будани иқтидори зарурии бартарафсозии мушкилот дар рӯзҳои боришот, шароити мукаммали кор барои бунёдгарони ин иншооти азими сохтмонӣ фароҳам мебошад. бо вуҷуди боридани барфи шиддатнок дар ин минтақаи кӯҳии мамлакат давоми ҳафтаи сипаришуда ҳаракати ҳама гуна техникаву механизм тавассути роҳу нақбҳо дар нергоҳи барқи обии Роғун таъмин буд. дар нақбҳои сохтмонию нақлиётӣ, толори мошинҳо, бинои трансформаторҳо ва дигар иншооти нергоҳ ки маҷмӯан 3700 мошину механизми пуриқтидори сохтмонӣ сафарбар гардида, ҳамзамон дар ин майдони нангу номуси ватандорӣ наздики 22000 корманди муҳандисиву техникӣ камари ҳиммат бастааст, кор бо ҷӯшу хуруш идома дорад. корҳои сохтмону васфгарӣ дар нақби сохтмонии қабати сеюм ҳамоно дар авҷ аст. бояд тазаккур дод ки корҳои нақбкании иншооти асосӣ, арматурбандӣ ва васлу насби оҳанфулӯзот пурра ба анҷом расида, кунун ҳаффории нақбҳои ёрирасон давом мекунад. корҳои бетонхобонӣ бо назардошти девори ҳимоявии даромадгоҳи нақби сохтмонии рақами 3 маҷмӯан 556013 метри мукааб иҷро гардидаанд. дар айни ҳол васлу насби дарвозаҳои сегментии рақамҳои 4, 3 ва 2 ба анҷом расида, васлу насби дарвозаи сегментии рақами 1 идома дорад. ҷӯшу хуруши корҳои заминӣ дар баромадгоҳи нақби сохтмонии рақами 3 тибқи лоиҳа ва дар асоси низоми мукаммал идома дошта, дар ин қитъаи иншоот сохтмончиён ба сардии ҳаво ва боришоти барф нигоҳ накарда, корҳои мустаҳкамкунии нишебиҳо ва гузоштани анкерҳоро идома медиҳанд. мо сохтмончиёни нерӯгоҳи барқи оби Роғун ба сардии ҳаво ба боришоти барф нигоҳ накарда, кори сохтмонро бо як рӯҳияи баланд, бо дили гарм идома бурдастем. айни замон дар баромадгаҳи нақби рақами 3 бо корҳои арматурбандӣ, бо бетонхобонӣ, бо ҷӯшу хуруш идома дорад. то ба имрӯз ҳаҷми умумии бетони хобонидашуда дар баромадгоҳи нақби сохтмонии рақами 3 беш аз 100 000 метри мукаабро ташкил додааст. корҳои заминӣ, ҳаффорӣ ва арматурбандӣ дар нақби сохтмонии рақами 4 низ дар асоси ҷадвал ва бо суръат идома дорад. тибқи иттилоъ, ҳаҷми корҳои заминӣ дар нақби мазкур 306558 метри мукаабро ташкил дода, корҳои ҳаффорӣ ба андозаи 102189 метри мукааб иҷро гардидаанд. ҳаҷми умумии корҳои нақбканӣ бо назардошти нақбҳои дастрасӣ дар ин қисмат 160234 метри мукаабро ташкил медиҳад. корҳои бетонхобонӣ дар даромадгоҳ ва қисмати дарунаи нақб идома дорад. айни замон мо дар нақби сохтмонии қабати 4 қарор дорем. нақби мазкур яке аз нақбҳои обгузарони нерӯгоҳ
ба ҳисоб рафта токунун дар фосилаи 458 метр корҳои кӯканӣ ба анҷом расонда шуда. Айни ҳол дар ин қитъа корҳои арматурбофӣ, бетонхобонӣ конструктивӣ, корҳои гузоштани пояаркҳо, корҳои кашфгарӣ ба анҷом расонда шуда истодааст. Корҳои сохтмонӣ ба тариқи шабонарӯзӣ аз тарафи ширкатҳои ватанӣ ва хориҷӣ иҷро гашта истодааст. назорати корҳои сохтмонӣ ба тариқи шабонарӯзӣ аз тарафи раёсатҳои марбутаи ҷамъият таҳти назорат қарор дорад ва ҳамаи корҳои сохтмонӣ дар асоси қоида ва меъёрори сохтмонӣ байналмилал иҷро мегардад. اجرای کارهای ساختمان و وصلگری پرمکنی چاه‌ها برای گذاشتن انکرها، اینچنین کارهای سمنتاسیونی در تالار ماشین‌ها و بینای ترانسفورماتورها در اساس طلبات مقرر گردیده رفته ایستاده است. عین زمان کارهای آرماتوربندی و بتونخوابانی در گیدروتوربینای اگریگات پنجم ادامه داده ایستادیم در سطح نقطه 973 و 700 کارهای آرماتوربندی و بتونخوابانی به انجام رسیده ایستاده است. در دیوالهای سمت بالایی و سمت پایانی کارهای آرماتوربندی و بتونخوابانی ادامه داده ایستادیم. از سطح نقطه 969 200 تا 973 و 200 کارهای آرماتوربندی و بتونخوابانی در شاخت گنراتور به پورگی به انجام رسیده است. امروز باشد کارها طبق لایحه، طبق دستور و فرمایش کارفرما و پورگی به انجام رسیده است. شبانه روزی کارها در دو شیفت، در دو بست و جریان بلند به راه مانده شده ایستاده است و کارها از روزه تحت نظارت قرار دارند. در نقب جبنده رقم 5 که در سطح 931 و 180 یا خود نقطه پسترین نیرگاه جایگیر است، کارها قریب به انجام رسیدند. در این روزها کفشگران و دیگر متخصصان با تجربه آخری کارها را اجرا میکنند و در روزهای نزدیک نقب مذکور را برای استفاده پرره آماده میسازند. عین حال ما در عبور آبجبنده هیدرواگریگات پنجم قرار داریم. جایی که ما ایستاده‌ایم حالا نقطه اهم و پسترین می باشد، نقطه 931. در اینجا عبور آبجبنده هیدرواگریگات پنجم زیاده از 74 متر درازی دارد و به 5 قطعه تقسیم شده است. در همه قطعه ها کارهای آرماتوربندی، وصل و نصب آهن و کارهای بتونخوابانی پر را به انجام رسیده شده است. عین حال کارهای کفشگری که هم به مقدار کم مانده است، 5 درس ماندگی است. کارها ادامه دارد، کارهای کفشگری و سفت‌کنی درها ادامه دارد و ما حرکت میکنیم که در مهلت معین شده این عبور آبجبنده هیدرواگریگات پنجم را به استفاده دهید. در نقب جبنده رقم 4 باشد کارهای وصل و نصب قبرها، آهن‌فلزات، پرمکنی و بتونخوابانی و کفشگری ادامه داشته صفت کارها تحت نظارت قطعی قرار دارند. در نقب‌های جبنده رقم‌های 1، 2 و 3 نیز کارهای نقب‌کنی و مستحکم‌کاری ادامه داشته تا به امروز به مقدار 4811 متر مکعب کارهای نقب‌کنی و 448.2 متر مکعب بتون‌پاشی اجرا گردیده است. کارمندان مهندسی و تکنیکی در مجموع بنیادگران نیرگاه برق آبی راغون در این میدان زحمت سازنده از خود مسئولیت نشان داده با احساس بلندی وطن‌دوستی و میهن‌پرستی و با استفاده از امکانات موجوده که در زمینه توجه به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان فراهم گردیده است کوشش دارند کارها را به تأخیر اجرا نموده اگریگات‌های نوبتی این انشاءات استراتژی را که برای ملت تاجیک حیات و ممات است مرحله به مرحله مورد استفاده برای قرار دهند.